Отечественная песня. Поет лауреат международных фестивалей Онегина Ильина. Искусство осколатыгар, бигине хелек битигер, музыканан жарыктанар, музыканы хөбүлүр, кихи барата музыканы хөбүлүр боллады. Ырыны тойугу, поэзияны. Бүгүн бу олоньо хүскүнүгер бияга брахынник. Бүгүн СССР народная артистката, Саха Республикатын народная артистката, биги бир дойтулахпыт, киен туттар кихибит, учутал, педагог, сүбехет, театр, опера и балет, мусылар төлеләбет, опернай, камернай рыгыт, Илина Онегина Егоровна юбилейдах күнә. Бүгін кене төрәбіт күнә. Ағы вон сағын толар. Бүгін боланы кене Высшая школа музыки имени Василия Афанасьевича Босикова Коракка билетиллер кене бүгін онда 2 частан уже хыджар болуқтақ. Онан була биһиги тәңе республиканы кытта бу күнү белетибит, кинине агартелибит. Олихин бу күнү биһиги бу искусство школада бу күнү кытта хевестәммит музыкальная гостиная дени бүгүн сүрәхтибит. Мантаныла биһиха мандык юбилейный күннәргә, даталарга, концерттар болуктара, көрсүһүләр, мастер-класстар. Онан бүгүн эге бастыгы музыкальный гостиной концертыгар бейшарыгар кәлән олаrawut. Мен буланы бу нөремете биһиги директор бутын Анатолий Валерьевич әгәрде тылын этәрегер. Те күндү өренәчиләр бит, күндү өлҗеттер, күндү бүгүнгү бейшарбет кытылактара барагытын бу Сахабыт республикатын бир биллилер, онна үһәбүлүбет улугун бир чагылкай народный артистка бытын Онегина Ильинаны агуан саха бүгүн ровно олунью 3 күнүгөр бүгүн агуан сахын толар үбүлүдә күндән барыгды тетикстеге ардылыбет. Оны таханнан бу искусство школата быйылгы веракчылыгар бу райондагы бу сеңгалан кийини ого искусство школата болга. Ол онно бу маңнайгы Онегина Ильинага анаммыт музыкальный гостиной бит арылдыбытынан этитиги сеңдике ардылыбет. Терентибит буманна бияка тематическая арас мандык мероприятиялар ютылдыктара, оны тахана музыкальный отделение олоро бәйләре выпускной бечеттерин оңороктара, сольный концерттарын оңороктара, манна илке үйренер олоро төрөпүттөрө, учуталдары кәләннәр, манна сәңәрияктары дел биги багана абты тирердер. Отан Онегина Егоровна Ильинаны бу састав тоннарына бу искусствоны, культураны өтө тахаҗаттан бары билебит. Онтан күндө олар бутугар этеп багарат бу эги көрдүгүт этерһеҗан ыллабыт иретинен сагалатыбыт эти Онегина Егоровна Ильина ыллата кини болгана
Hakaheriger, onde se bu Dальний Востоктен, bu Россиябыт Дальний Восток, уг илин тойдутугар Россия дүнен Совотов, СССР народный артистката болар. Онан биһиги үһә бүлүләр. Бу анигине горына илинаннан кен тотта жактаапыт. Онна киньяка тәңнәһә сатактаапыт. Этигурдок бидилах жанна бу үһә бүлүлүттен. Бу кара үһә бүлүлүн, бу кара нам нәһнигиттен таксыбыт. Бу сүддәх каланнак хибар демит биһиги кен тотта жомудор гепси онна бәйбит олонно тәңнәһә сатактаапыт. Оны сетегүл барыгытын әгәрде дибет, онна бу бүгүнкү бечер битин сагалып бутуп көңүлләр. Пантелеймон Туахнов тылларыгар, Владимир Корякин мелодиятыгар Сулустан.
Галина Егоровна бесе билен улдыр эте. Кини бу 6-10 7-10 хәтта сылларга кини консерваторияга үйрәнмәк сыллара, студенческая беремете. Бу музыкальный театрга хаңа үлелән, эрер кемигер саха поэзияда һәм жасайдан турар кеме. Ама композитордар бут этмәхтәре бу кемне. Уныр гелбәх айымня айылды бута. Бу герман камералық музыкадан ехеттедет. Аны білген бігі, бұл саха сиригер келен үлеләбет композитор, Гранд Григорян музыкатыгар, онда Семен Данилов тылларыгар, тоғым аңлық ден әме Анегина Горовна репертуарыттан өләністірбет. Көрсін Сидим ансамбль.
классиканы истехбит. Бу санага ыңыракпын багарабын. Мен бу высшая школа музыки выпускницатын. Билерге курдук Анигина Егоровна педагог, кине бу Саха Республикатын духовность академиятын академига. Кине бу высшая школа музыки арылдытыгар августыки үлелеспек турорсугут кихитнен болар. Бу Босиков Василий Афанасьевич кытта, Нина Чигирёваны кытта, биги бир тойтулах бутеме сопрано ырыгыт, Мария Евсеевна Николаеваны кытта. Кинелер бу бияха саха селигер академический вокал школатын сахалабы жондар боллади. Онын буланы мен бу высшая школа музыки, музыка ырбека школатын выпускницатын Велена Ларионованы бу сенагандырабын. Вольфганг Амадей Моцарт, ария Керубина из оперы «Свадьба Фигаро». концерт икис чахан сағалыбыт. Мен яха кылгастык о Анигина Егоровна Ильина туғынан кепсияқпен бағарабын. Бірген бірге архивіне хартыскалары көріоқпет, карадык видеода көріоқпет. Оның бағалыста болғойын істен. Онна мен сағалыбын көңілен. Манилиновая музыкада сахадаруда байта Семен Даниловтың кияға төрәмі дөйдуді.
Анигина Боровна билерги курдук кине дүллүкүн эхлигер төрөбүтэ олгунан баран жордонуш сыллаапка кине агата Николай Егорович Ильин билесериге ыңырыллар барарыгар иедин кытта намга көһөн келбиттере. Николай Егор Иванович кине учутал эте бүлүү педагогическое училищетин битерен баран бастан дүллүкүгө үлелерди. Начальный класс öğrenetçitinen, физкультура учуталынан үлелербите.
Ага, онтон булати сариге бараргар буланы кин Анигина Горовна иетик кытта Анна Николаевналын намны көһөн келеллер. Онно кини сетте сахагар намаз колатыгар үйрене барар. Онна бу Анигина Горовна этеринен отчолорго кини музыканы лохкырар дагаттан сөбүлүр. Музыканы, поэзияны, аны кинеге агарын мен ха сөбүлүр эбит. Олох библиотекага күнү буга олорор аны кинегелери буланы дүртүргениге аган битерер. Onu bu даже намга библиотека үлехеде итагайбат яханда бу мандык түргенник та картинкаларын эре көрөрдү иле кыржигитинник түргенниге аган битерер дүйден. Onu bulan bu Anigina Gorovna terete muzika biyaha or dahbitna skolага muzika uçutallara acay tu johna uçutallara dedi. Kim Georgiy Nikiforov, Игнатьева Мария Константиновна кинелер була кине халык кыраттагаттен музыкага баянынан уроки пениеден бар булач, пение уроки ден. Билген музыка уроки ден. Тәһәллегете алар музыка урогар асколага. Лекция стагатта. Музыка уроки болар буллагаде. Ага, урок буллагана уроки пениеден нахачы булач, лох массовое хоровой пениеден наха бар булач. Древний баянист бар булач, баянисттар бар булачылар, рыгыттар бар булачылар. Ол ондыгайгага Анигина Егоровна улапыда. Онтон булагана бу кини 7 класска көһөрүгер жоннора усмайга көспүттере онтон 1 жыл болан барандар коракка көһөн келелер. Онда Анигина Горовна 7 класс кенниттен 2 подругаларын кытта музыкальное училищега бассар. Теңге бастан була таа күндөр подругаларын ол сапара хайдан бассар була, онтон булана 2 подругалара прослушиваниены ахам барандар аспатты. Онтон Анигинаттан ыйталлар девочка, вы умеете петь, споете нам, может быть, что-нибудь теперь? Он Анигина Горовна лишь луча русская народная песня «Пряха на толаров». Он сказал, кини буланы биле кырахачаннар радиога Людмила Русланова ден рыгытыштеребит. Унанар кини ол Людмила Русланова нар русский народный песня, романсы ылдыры рыгытте. Анар кинине үдүктен ылдыребит. Оны кини репертуарыттан ырыларылан комиссияны хөбилетен училищега Анигина Егоровна үйрене кийлер. Ол училищега үйрене харыттагана хацкаларын көрөк кайнары. Бу көрөрдөгөн ага тинчи көрдөрбөккө халылды. Училищега үйрене харыттагана молодежный фестиваль болар Жакускай коракка. Онны боллагана бу Московская консерваторияттан, Новосибирскайттан, Свердловскайттан, Санкт-Петербургтан профессорлар келелер. Онды боллагана бу Анигина Егоровна вокалга бастыкы учутала бу Андрей Филиппович Костин ден бу сахайриет келехиджан үлелихиджар педагог, бәйді боллагана вокалист, композитор. Оны просто Анигинаны сейден еджен ол келбет ыджыттарга, ол профессордарга ихетинлерер. Оны ол комиссия келен боллагана Анигинаны консультацияга ылгыран барандар эн боллагана Москвага өріне бар үгденлер сүбәма берелер. Онтон Анигина Егоровна онно жабарабын ден бахарнар боллага деп он төтер асаста кене. Он төт састағы училищега келер, онтон бұл фестиваль боларгар кене уже 16-та, оны бұла жондыргар баран, он еген Москваға училищега веріне бар ден, әттілер ден, жондугар елі ағадыр келен кепсир. Оны бұла ағата күхігар етағайыры бәт болан, күхігар әрінері бәт болан, барар болдаған дейдендерді улахан бұл кыстарын дәриеннер Москваға үйрете ұлдарға сорыналар. Оны bu yerine bararıgar bollarını kine Anigina Gorovna, Tastыня Жия, Анна Николаевна Линадин,
Санкт-Петербургской педагогической, Герценатный педагогический институтка веренер эджидах. Ол эджи была кини уже студентка. Он ол эджи кытарыде bu Вихаблюттен Жокускай гадылы, аны Жокускайттан Иркутской областағы самолетунан, онтан ол Иркутской областан бойығынан неделені бұға аяннан жеккен Москваға тиелдер. Москваға тиен училищаға, при Московской консерватория училищаға үйрене келер. Ол біремеға кене Померанцева ден вокальная педагогка үйрене келер. Бұл кенені күтті көрінер бұл хатыскаға, кетебе әне хатыскаға Маркс Липцов, Майя Ивановна, дене пианистка, барыта типа біремеға үйремет жондыры. Училищаға бұллағына кене ол Померанцева қылағығыр наха жүгедік үйренен бүтерер. Ол күнін баран бұл кені наха емнек жап жүгедік үйреметағайд училищаға. Кені қоластақ әрәріп вокал ден әлбәқ жарығы ердер. Аны 16 хастақ кыз қолаға саңа сетен әрәрі ем боллаға де. 16 хастен олақ білген осколыны бүтерен әлік оғы боллаға де. Олег Буланы кене бастығы кис курска даже паникаланыл бұд. Бұл мен аны Буланы однокурсниктары кенеттен бұдан аға жондар, онағыстаға емдендер боллаға де. Олег Буланы араға тойды бар, иебер біраттар бұн көрсе, төттөрі түнігікпін ду дейін, оны кейін санаға келбейді еді. Онтан бұл кенен аға жөй педагогтардағы болан үчөй сүбе ма берен, олық тұлы. Әжірттан нақына жүгей болуын ден олақ кенені күтті жөйді күлеліхен, Анегина санатын көтіғын. Кені училищаны туйгунлық бүтерер. Туйгунлық бүтерер, даже концерттарға, фестивальларға күттір. Онна улахан әмие конкурсу аған бұл Чайковскай атының консерваторияға де үйрене кейлер. Консерваторияға болғаны кене бұл әме Россияға бұл білдер, народный артистка, сопрано қоластақ, педагог, дарляк Нина Львовна ден учиталға өрене келер. Бұл Нина Львовна ұныры кәлбәқ вокалистары өретен тахар бұд педагог. Кене иеге болғаны әме вокалист оперны рығыт әбет. Бұл Царская империя хағана болағаны иеті Ксения Дарляктен, бұл Нина Львовна иеті. Кені болағана бастан Санкт-Петербурга Оғаджан Смольный институты бітер бит. Институт благородных девиц кен бар еті, ұрут. Оны болағана, оны бітерен баран, кені болағана Николай II кергені императрица Александра Федоровна Фрейлина да әбет. Онтон боланы бұл бұлас олар ебітін кәнне кені опернай үрігіт болан Санкт-Петербург театрыгар, Европа театрдарыгар тие ұллабыт үрігіт әбет бұл Ксения Дарляк. Қастағаны опернай партиялары ұллабыт. Онтон болағаны бұл консерваторияға кені опернай факультет бұлас олар ебітін кәнне оперный факультеті мен сағалабыд. Үнірік активны лохулеләбіт учута-да бит. Кені боланы при консерватории оперный студияны кені сағалабыд. Онны бұл консерваторияға лыр студиянар тоқ бар биллер оперный спектакльдер епардың тұрыралары бит. Ол онна консерваторияға бәйт оркестр бар, онна студенческой оперный труппа бар. Оны бұл Нина Львовна Дарляк кені иетігер үйренен бүтерер. Учор ырығыт боллаға де. Кені болланы бұл как оперная певица, бұл студенческий оперный студияға ыллабыт. Онтан боллағана сразу аспирантураны бұл етегер консерваторияны аспирантураны бүтерен баран педагог болан үлеләбіт. Онна кені педагог, оны как камерная певица ден, концертный исполнитель күрдік білдер.
Анигина городны бу консерваторияга жекенеха үйрене кирер. Бу учталын кини наха ытыктыр, наха мактана саныр. Олох кини үлетигер вообще бу общественный даган үлетигер, концертный деятель нахагар нар бу кини холобуромостор кихите бу Нина Дарляк. Нина Дарляк амия народная артистка СССР. Кини кергене улуу пианист Святослав Рихтер ден бара. Ким билери Святослав Рихтер ден дышыйды вернер оғылары легиден көтөғынары? Ким дышыйы оғылары, ким нәқпалары? Ага. Улуу пианисттары, улуу скрипачтары, музыканлары Россия денен ким более хебары билектәқы. Святослав Рихтер атын ким билери? Молодец. О, бир оға легиден көтөғыды. Вот, бу Нина Дарляк, она Святослав Рихтер, кинелер бирге бюгон сыл устаталар буттар. Бюгон сыл олох, икен олох творческий дуэт, творческая семья болана. Ыныргальбах концерты беренлер, аны ыныргальбах үйренәтчілер дәхтер. Ол быстырыгар биге Анигина Егоровна Ильина быт болар. Төрдүс курска үйрене хаджан Анигина Егоровна уже международный конкурска кыттар. Бары билягатти. Амбастан Пражская весна ден Чехословакия, Прага коракка международный конкурска лауреат второй степени болар. Аны бу конкурска лауреат первой степени кимехады бербедахтары бит. Анигина Егоровналар онтон нөгө сылыгар өсі Киевка баран эме всероссийская конкурска ме лауреат болар. Онтон болған өсі хетті 11 сыллар қаме Мюнхенға эме международный конкурска эме лауреат атын ұлан келер. Анигина Егоровна бүтерерін сағана консерваторияны бүтерен баран өсі Нина Дарлякка ассистентура стажировка ағар 2 сыл. Онда болағаны өсі кенеха бұл педагогығар ассистентынан үлілән көмілігер. То есть кені уже студентны ғыджан уже педагог болар. Оны болағана бұл Нина Дарляк кенені олық Анигина, будешь очень хорошим педагогом, не только певицей, еще и хорошим педагогом ден өсі отчыларға учталықтан онық алғыз тылын ұлбыд әді. Так, bu görünür bu артисткага, bu чуталлара уже, bu Анигина Егоровна манна уже театр, опера и балет артистката, оны bu кине однокурсницата, кинени кытта тәңге өйрәнмет Москвага, Немировича Данченко, оперный театр солистката, Галина Писаренко денерлет. Bu чуталларыгар концерты баран-бараннар bu көрсөе хәджан түспүт артисткалара. Бұл кем Анигина Егоровна учутала Нина Дарляк, оны Святослав Рихтер квартиралара билеген музей, Пушкинский музей квартирада болан турар. Бұл квартираға ыныры келбәк концерт, творческий көрсүгүлер билеген дағаны ол Святослав Рихтер, оны Нина Дарляк тыгна хаттақтареттен онны творческий музыкандар, художниктар, поэттар мустубут квартиралары. Билеген дағаны манна музыкальный вечера, один раз концерттар болалар. Анигина Егоровна веренер кемегер кенені күтті тәңе Давид Ойстрах. Тені кем истебетет? Кого кем истебетатай? Давид Ойстрах тен, скрипач бар бұл. Да, Давид Ойстрах. Владимир Спиваков тені. Истебеки там есть скрипач, дирижер, ол ондук жонора кытта тәңге веремейді кене. Тамара Синявская ден рыгыт. Оперный рыгыт Тамара Синявская, отчылыртан ынрык популярный, большой театр артистка, да. Ондук аны была бутурар, кстати, Тамара Синявская, көрінері бұл хор Московской консерватории. Обязательно хор предмета бар бытты. Даже музыкальная школа бега хор бар. Вот консерватория Анигина Егоровна көрінері бутурар. Онна солистка Тамара Синявская. Ким Анигина Егоровна ол консерваторияны ассистентура стажировка битерергер кинели Москваға қалдыра хата бұттыр. Айманны өлелен
меццо-сопрано олох тух буллага ди. Жигина меццо-сопрано ден редкий голос. Онна Анигина Егоровна тембра олох уникальный голос. Кини истәренера каханера Анигина Егоровна голохан тие караган семен да туран разы билер. Бетта. Рыгыт наса кихи барды рыгыт. Тем более оперный рыгыт, эстрадный рыгыт ден ынныры келді. Онтон бу кихи сразу голохан көрбөккө да туран истер билдер голостаг жоннор олох агаяктар. Onu bulana Anigina Егоровна тох олох бу уйраган битерен баран олох дойдугар барабын саха херигер очолорго буллагана музыкальный оперный театр же бу сайдан ихер биремете онно мен сагалыктакпын теңе үлелехтакпын ден кини дойдугар келен очолорго государственный музыкальный театр солисткада болан келер. Көрүнөрү бу хартыскага бу боллаганда мен Москвага бирге өйрөнмөт товарыстара, коллегалара, бу кыты Аиза Решетникова ден эмега Московской консерваторияны битербит пианистка, музыковед, билеген Буджакускай коракка музыка музейин директора, он булана Владимир Самсонов, эме опера артига, он эме Галина Григорьевна Алексеева, ден эме эпедер буманда музыковед, кини бу саха фольклорон, хотугу дойду народтарын фольклорон де үйрәппет, саха рытын үйрәппет, биге ученый быт. От фольклора до профессиональной якутской музыки ден наха чөйк кенегелях. Так, Бухатская Анигина Егоровна эдереддана хатыскалара. Анигина Егоровна, как оперный рейхен быгытынан кене отуттан элбэх оперный меццо-сопрановой партияна ыллабыды. Бұл көрінері Бухаркскага Марк Жирков, Нюргун Бадур оператыгар, Туярма Ко, Любаша, царская невеста Римского, Корсакова. Конечно же, Кармен, Жоржа Бизе. Бұл манда, онна бұл келин хаус партияда Трубадур, Джузеппе Верди оператыгар, Трубадур оператыгар, народный артист аме СССР кимнин саткела валын тураллар. Онна мен самай Анигина Егоровна хөбүлүр рола у «Пиковая дама». Петр Ильич Чайковский оператыгар «Пиковая дама» ролын толар бута кене. Так, она манна көрөбүт княгиня Доргомышская оператыгар «Русалка», Розина, сибирский цирюльник, Россини. Так, салгы көрбөмет Ярмако, Петр Конешников тып турар, Петр Конешников үрүң оланы, толор эретте, Тенар. Так, боме Ярмако, Анигина Егоровна Хачахатска дебо, портрет курдык. Евгения Онегин, партия Ольги. Аны була бу сахасырин композитордарын операларыгар. Олық саңа болық айыллыбыт опералары амбастығыды неген толыр бұтта. Анигина Егоровна бу Сардана, Оролун, Сардана, оны бу Яковлева денеме бу театрга биргөлелі бітеме сопрано, театр оперы и балет артистка. Талогут, оны Нюргугун, Гран Григорян, оператыгар, оню ылы турар сценаларыттан хартыска. Аны боллағана бу Анигина Егоровна театрга өрелі хеджен Большой театрга стажировкаға барар. Москваға. Онны боллағана амбастан келе Пучини оператыгар Чочосан операға бұл Чочосан подругатын Сузуки ролын толарыр. Үс егер кене үс ғылы үс оролы толарыр бұл Большой театрға. Амбастан бұл Сузуки Чочосан. Онтон боллағана бастан жегіне бұл стажировкаға кене Сузукинер толары барарсы, Чочосанға. Онтон боллағана Большой театрға кенене өссө кенеха бұл Аида Джузеппе Верди оператыгар Амнеристен меццо-сопрановой партияны кенеха берелер Аида операға. Ол кенеттен аны боллағана бұл Римская Корсаков, царская невеста Любаша ролын
толоро турар хартыската бу бар. Үсі егер. Вот, онтон же ол стажировкана хам баран кини театр оперы и балета үледин салгыр, Любашаны бу уже Жокускай Сахасерин оперный театргар турораллар. Ну вот одуттан такка оролу толор. Аны театр оперы и балета үледиттен атын кини концертный деятельнаха ынырык насыщенный. Концерт бөгөтө. Көндүрүү мене билген буманна Онегина Егоровна географиятын. Көрүнөр болор. Бу карта, бу Сахасире, мында Онегина Егоровна бу гастролу барахы жибыт точкалара. Бу карта. Бу көрөгөт ынырык бакпытта. Да, кини көрүнөр бу географияга бары билердик болуп. Европа, США, Азия, Япония, Монголия, Бартабар. Москва, Санкт-Петербург, я Гадабар, ага, Россия, город Таран. Аны буллана Онегина Егоровна Сахахеригер нехилектернен улустарынан эме выступайды. Хылайы үһә бүтүгер бәден намыгар келенеме концерт бөгөтө берди. Билген даганы бу оламга хыгагар келенеме лагыда де. Батта. Билген даганы бу сайынеме сайынай кене сайылыр, бир дә ыга көтүппекке келен концерт берер. Көрнәре бу буларга хартыскалары. Выступление перед школьниками Верхневлюйска. Алтуансе тегыллага бу сүйрене хаҗан. Келе хаҗыбыт хартыскалар студентны хаҗан. Бу буллагана Москвага концерттарына афишалара, Большой театр, Бетховенская залы гар, Московская консерватория залы гар, колонный зал Дома Союзов. Болунай концерты берер. Аны Онегина Егоровна общественный үлете. Аны мене бу кине ровнолох кине учуталларын курдуге бит. Бу кине учуталы Нина Львовна Дерляк иете, Ксения Дерляк курдуга. Менрик общественник. Хылай оперный труппаны консерваторияга рияр. Концерт бөгөт, опера бөгөт турур бут жоннор боллага ди. Оны ол учуталлардан кине холоборлан онук насыщенный олох бурный творческой билген даганы онук олорор лихиджар артистка Онегина Егоровна. Аны бу была бы хатыска уже высшая школа музыки. Арыллар бу тоғын үссылларқа онна Онегина Егоровна заведующая кафедрой болыр. Гаврил Николаев, высшая школа музыки үйренмете, бу Велена Ларионова битербите, так, бу Нина Николаева, Мария Николаева, всяким преподаватели, Логинов, Каста, билген уже опера театргар ыллы хыджар, педагогту хыджар, бу Онегина Егоровна үйренәтчиләре, Нина Чигирёва үйренәтчиләре, Мария Николаева үйренәтчиләре, театрга уже хорга, солисты хыджаллар. Аны Онегина Егоровна үйренәтчиләре, әме педагогтар. Бу иһә бириттән хыджар Лия Борисова, әме Онегина Егоровна битербит музыкальное отделение педколледжга, әме үйрәтә хыджар оғлары. Оғлары уже театрга әме солисты хыджаллар. Бу аспыт недавно концерт полбута. Кем хаджибытай? Театр оперы и балета гастролугар. Он регал бахова хаджибыт. Молодец-то. Төһөсө билети гити? Балет көрбүппүт биһиге, да? Опера солисттарын ырыларын истибиппит. Арияларын. Ол солисттарга Ким Мария Иванова бар эде бу. Мария Иванова келен ыллабыда эти Онегина Егоровна үйренәтчите, эме. Так, ол Лия Борисова турар. Вот. Билген болғана Онегина Егоровна высшая школа музыки үлелен бүппіте, театр оперы и балета кене билген пенсияға олар ол гынан баран. Кене олық үлетін білген дағаны салғы ғыджар. Білген күрді кене Академия духовности академига, член академии, профессор. Он олық бұқойыққа дыл олық концерттер еті кене. Білген дағаны концерттер өп теганы бұл.
Вот, бу боллагана бу сүрбе 2 сыллакка наям ыйга сетинниге Ханты-Мансийск округга всероссийский музыкальный конкурс ден бар. Бу боллагана конкурс имени Чайковского кенниттен келер бир бу Россияга улахан конкурс бут. Онно бу Анигина Горовна жюрилан келле бу хүрбекке хыллакка. Ноябрь ыйга. Бу 4-й всероссийский музыкальный конкурс деня. Биги Анигина Горовна бит бу член жюри болан олорор. Көрүнөр бу тохта улах Россияга улахан ырыгыттара олороллор. Бара народный артисттер. Көрөргө курдук бу Юрий Лаптевтен, солист большой оперы эте, билигин боллагана кине режиссер. Ольга Бородина, народная артистка, меццо-сопрано, большой театр артистка, да, Бутрар Ольга Бородина, она была Альбина Шадимуратова, Татарстан народная артистка, да, Россия народная артистка, да. Вероника Джоева день, большая опера, канал Культура день, нахачу телеканал Бардин. Онна нырык үчүү передача болар десылайы, большая опера день, большая опера кайылага, андай дуга билибит Вероника Джоева день, нахачу сопрано рыгыт. Олар-толаргар Бигия Анигина Горовна бут көрін бу член жюри Всероссийского музыкального конкурса, вокальный бу солистер конкурстарыгар жюрилан келле. Көрін бу агугон сахагар тыла Анигина Горовна лох активно үлелир, творчески. Бүгін болағына ме высшая школа музыки итки частан ме онно барат кыттан. Ме онно лоха концерт билген бу параллельно бола турар. Вот, бу болағына бу саңа жылы иннене ме Москваға барахаджы бұта, бу кине оло ғұрыққаттан біргі өлелер подругата, жөгете, коллегата, пианистка Ирина Соловьева ден. Сақа херігер келе хаджы бұта, бу юбилейгар. Келе хаджан, концертта бұттара. Ол бу Ирина Соловьева текітті білеген дағаны. Олығнар көрсөллер. Бу Киликон опера деньги бу хаджан кәлбиттері де жюриттан кәленіхен, жюрилан еті Ханты-Мансийскайттан кәленіхен бу Москваға хаджы бұта. Так. Тере биги буллана аны манан лекция бу тарыча хум болду була. Концерт бутын салгык бут. Биги бүгүнгү бу концерт лекция бутын видеого устабыт. Бу видео бутын биги Анигина Горовнага монтаждан барамыт, подарок курдук юбилейнан ытыхпыт. Онон булана билген концерт бут үч жахан сагалы бут биги оскола бут оолорун концертный программадан сағылық бұтығар көңілән. Бүгін бігі өрінәтшілер бет Анигина Горовнаға юбилейынан подарок әғарда көрдік бәлерін, номердарын бәліқтіқтірі. Иван Слепцов мелодията, Сардылана Гоголева обработката, көреген. Толорор Анастасия Иванова. Добра клаган, бехис класс үйренәтчіді. Концертмейстер Петрова Мария Георгиевна.
обработката, Анна Домская обработката, чихчахтары таптыбын. Толорор Дамира Ефремова, домра клагын үз класс өренәтчіті. Фортепиано партията Петрова Марина Георгиевна. Көрсүн беги осколовыт Крачан блокфлейтисткатын Арина Романованы. Дюссек. Старинный танец. Концертмейстер Таноева Марта Анатольевна. Жері бүлүү қомуға. Ефим Михеев. Толерор блокфлейті клағын өрінәтчіті Анастасия Гаврилева. Преподаватель, оны концертмейстер Таноева Марта Анатольевна.
мелодията, Николай Хабусаров обработката, кехенни бүлü. Толорор баян кылағын үйренәтчеті Леонид Павлов. Преподаватель Николай Николаевич Хабусаров. Марк Жирков музыката, Никифор Афанасьев обработката, кехенни ыры. Толорор баян кылағын үйренәтчеті Иннокентий Афанасьев.
Герасимов ыллыгын нап-намыт ырыны. Толорор саксофон клаган öğrenençite Асхар Захаров, преподаватель Иванов Сергей Сергеевич, концертмейстер Марта Таноева. Людвиг ван Бетховен, к Элизе. Толорор Алина Михайлова, преподаватель Петрова Марина Георгиевна. Николая Кукольника, музыка Михаила Глинки, «Жаворонок» исполняет ученица вокального класса Анастасия Буслаева, преподаватель Бугулова Нергустана Даниловна, концертмейстер Петрова Марина Георгиевна.
чағылхан тыллара Джокускай үрдінен Толорор Дамира Ефремова, преподаватель Бугулова Нюргустана Даниловна, концертмейстер Петрова Марина Георгиевна. Семен Данилов тыллара, Виталий Андросов мелодията Маңнайкы хар. Толороллар Нюргустана Бугулова, Марина Петрова.